My network here. Me kwa de me hu ye no na me still no akra me ngin de me feel say enye no kure. That's a horror movie, beyond. Exactly. Because 21st century yeah, UK ambulance accident is here. There are some accident bi wo hokra na enye ambulance eye helicopter na ye de efenipa. Even me hospital me here adwuma ha say some patients bi wo hokra na ye transfer wo from this hospital they are call another hospital. Ye use ambulance ye the helicopter na transfer wo mu. Na eye den na ye the 21st century. In fact, NDC for sorry for my language, omo ye nkrasefo. Omo ni mbueye. Because so we should say the ne wiasisi ko na ekuro bia hwe India for the way a omo esi develop omo country. Na wo hwe se yen na chese how? I mean how? Say ye di obi a wo yare ebeto say bibi wo so called ambulance. In fact, NDC for no omo mbu Ghana for. Sana me hu no. Omo mbu Ghana for from omo founder Lawrence no. Sana oba ya ode ne color ebe deceive Ghanaians. Ana oba buro ya maame nom ekunkum obie. Ewi ase no no tumi tu helicopter de ko obo ase. Ekofa gold firi obo ase. The same thing omo ye. What is the obi bo edua ho ebo ni to se wo two toilets e wo ni fie ewi ase na na yele adwo akwa eduale jacuzzi eti busa ho se sa ade o ye o makofa ba se so kwa ambulance mahama connection mine obema ne ba ana se wono amahama no obeyisu a wa kromufo nti wo beye obi se kura wa kromufo wo ye wo mu sa I don't blame him. Me blame Ghana nia was sorry anopa on the 7th December. Na wo dware ye e share atale e call police station na wo no ahwe policies a doctor dia to ho no ahwe policies a mahama kan na wo hwe nyame anim no vote ye e de mahama that so called that enipa no mu na me blame o me blame mahama Mama Pans, ne I went jarring no there. Won't blame you no. so because me ntia here what that say wo dware ya na say wan dware na wo hwe nyankopon anim na wo hwe even hwe doctor kura nanim wo de yemfa because I know say years ago na nkrofo her personality na Yeah. obi timi ka say Lawrence ho ofe ne kala kurenti hwe doctor ni na hwe Mohammed na enipa da senitimi hwe nkrofo we mienu yemfa policies no kura ntonchen edi ni kokuro motito aba mama ama enti na make sense wo na mebie mu wo mu enti me de omo bi ye wo mu bia wo Ghana ho no enye mastem na ka me kwa Ghana match ma cancel no kura me kwa ede wo because sa wo kọ na wo hu kọ chire wo na wo kọ yale nye sure say ye benya oxygen kura dia mom enti ebe better say ye ne ye tumi adwane afiri ko mu abaje nkrofo passport de ye better ha because what to me dwena ho sometimes up to this time me tia se me timi dwena ho e die krenti na ye fe nipa da sanitimi sa akofa mahama obi a watimi abie na no aka kire mo se wono so wo 2 million cedis a on fa enwunye free education. I mean one person one ordinary person one so wo ba betimi a ready one so wo ba betimi akenkan
Once over betting ya be somebody like or no. After all, no crowd one goes school baby no. Connection mine, Japan embassy connection mine, and ne what me be president because of say what me ready what me can. Yeah. But from person wants to so babe eduru hobi. Na say nipa we Ghana wetin ye di wo machi. Akoto aba. Afeni akofa bibi we di abremu a. Me do mo di ye wo mu nsa. Ese so mo hwehwe pane boni bi no mo sade bobo wo mu kra ka ho. Because Yo. ever na wo mu pe. Yo. Na wa kra nti we kra no wo as a president no kra. Ye be ka kire wo se we ye ambulance no wo kra no wo mama. Sade we se ba ayi a social media so na se ekọ the whole world no mu hu na. Just wo gu ye ni mu ase kra. Wo be kare so be ka kire wo se wo ye Ghana ni. To use such a thing like ambulance. All right.